Freudovu psihoanalitičku teoriju modificirali su kasniji psiholozi, neoanalitičari, među kojima izdvajamo Carl Junga, Alfreda Adlera i Karen Horney. Jung je uz postojanje osobnog nesvjesnog pretpostavio i postojanje kolektivnog nesvjesnog, dijela uma koji je zajednički svim ljudima. Njegova se teorija ličnosti naziva analitičkom psihologijom i imala je velik utjecaj na područje likovne umjetnosti, književnosti, filozofije i savjetovanja, ali značajno manji utjecaj na područje psihologije. Alfred Adler se, slično Jungu, suprotstavio Freudovim postavkama da su ljudi motivirani isključivo biološkim i seksualnim porivima i smatrao da su socijalni porivi važniji. Sugerirao je da su ljudi svjesni svojih motiva i ciljeva i da su sposobni upravljati i planirati svoju budućnost. Adlerovo je učenje poznato pod nazivom individualna psihologija. I na kraju Karen Horney se snažno suprotstavila Freudovim stajalištima o ženama kao zavisnima, taštima i submisivnima, osobinama koje proizlaze iz bioloških sila i seksualnih iskustava iz razdoblja ranog djetinjstva. Horney je pretpostavila da najjači utjecaj na razvoj ličnosti i žena i muškaraca ima odnos djeteta s roditeljima, koji bi trebao biti potičući, siguran i pun povjerenja. Psihoanalitička teorija je dakako značajno utjecala na našu kulturu. Međutim, doživjela je i mnoge kritike, kako od samih Freudovih sljedbenika, što smo upravo kratko opisali, tako i od drugih znanstveno usmjerenih psihologa. Empirijske provjere Freudovih postavki dale su miješane rezultate. Na primjer, nastojanja da se poveže osobine ličnosti odraslih osoba s fazama psihoseksualnog razvoja dovela su do negativnih ishoda, dakle nisu se predviđanja potvrdila. S druge strane, eksperimentalna ispitivanja obrambenih mehanizama poduprla su njihovo postojanje. Toplo preporučujem pročitati za one koji o ovoj temi žele saznati više rad autorice Western iz 1998. godine, naslov rada i časopis su navedeni na ekranu.